nisu na svojim startnim pozicijama. Očekujemo start 16. izdanja memorijala Miomire Minje Knežević. Ovoga puta sjajno uspešno na čelu Vodka i Tika Vujković. Druga pozicija za Citu, treća pozicija, ali sada se na tu drugu poziciju progurala Mirej sa Gverinijem. Treća pozicija za Kip Kalm i Đorđe Perovića. Četvrta je Cita. Sada je napada i Soko Trlić na začelju. Topaz i dalje na čelu Vodka i Tika Vujković. Velika prednost u odnosu na Mirej i Alessandra Gverinija. Tu je i Kip Kalm na trećoj poziciji, a onda je sada četvrti je zapravo Soko Trlić sa Konkoljem. Peta pozicija, na petu poziciju se spuštio, probio Topaz, ali i dalje u vodstvu Vodka i Tika Vujković. Druga pozicija za Mirej i Alessandra Gverinija. Treća pozicija tamo u gužvi Kip Kalm, Topaz. I idemo polako, bližimo se završnom pravcu. Vodka i dalje na čelu, Vodka i Tika Vujković. Spolja će napasti Mirej, Mirej, iznutra ide Kip Kalma, spolja i Topaz, Vodka, spolja ide Mirej sa Gverinijem. Treća pozicija za Kip Kalma, ali ode tamo Mirej i Alessandro Gverini, Vodka, Kip Kalm, Topaz, Soko Trlić na začelju Cita. U čast Amazonke džokeja Miomire Minje Knežević 2016. slavilo je grlo broj 5 Mirej. Druga pozicija za grlo šesticu Vodku i Tiku Vujkovića. Treća pozicija za grlo broj 4 Kip Kalm i Đorđe Perović. I četvrta pozicija za grlo broj 2 Topaza i Željka Ilića. Vreme Mirej minut 23 sekunde 2 desetinke. A pehare za trenera, džokeja i vlasnika predaće sestra Miomire Minje Knežević, Maša. Tu su Ivan Tanasković i vlasnik Takashi Saito, trener Tanasković, tu je i gospodin Radovanović, a naravno i dragi gosti iz Italije, Alessandro Gverini. Komplimenti signor Gverini na pobedi Mirej u 16. memorijalu Minje Knežević u vremenu minut 23 sa 2. Idora, aj stavite lepo, molite. I to je drugo vreme memorijala koje se u čast Minje Knežević trči od 2001. godine. Dame i gospodo, aplauz za pobednike grlo broj 5 Mirej i Alessandra Gverinija. Bila je Mirej nepoznanica srpskoj publici, a ona dođe ovde i ostvari drugi rezultat u memorijalu Miomire Minje Knežević. Druga pozicija za grlo broj 6 Vodku.